Mana Biyana! Adto'y manan ti gayemyo Jenna Almoite kas manang biyanang amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak nga oras yu amin nga awan labas. Welcome kayo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Cabs at Carol sa napud na nagan tintay drama nga makablaaw amang pahay dalisel ni Tora. Dita oman kastamatan kanila kay na Jong ni Tora. Kananak na arista ni Tora dita Balawan La Union. Kastamatan kada Ivy Gutierrez ken Nida Nieveras. Kastimandi ko na ni Cabs at Carol. Dirma ng biyanang, talo kami nga kakabsat. May isa lalaki kan dua kami ababay. Nakalpas kami amin iti panagadalmi nga mas kinay kayat mi tinagnegosyo. Napintas ti kita iti pagsapulan mi. Kat gaputad da kwarta mi, nagbalin kami abarayuboy iti may sa akabsat ko. Ngam no kasano ti kinabarayuboy mi iti buridak akabsat ko, isumat ti kinaimpad ti may sapay akabsat mi. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Ay, panagbabayad manan iti silaw. Awampay lat may bayad. Naimbagpay kang kamariruma. Tadadagiti anak yo a negosyante. At pagdawatam no kas jay nga 1 kwartayo nga gasawa. Jay doa nga anak ko, mangted dala no kay kayat da. Jay may sa ati binulan amang ted ni Jose Mare. Apay ngay ka agpapadadam nga awan asawa na. Saan kumatkit di nga obligaan dagiti anak mi amang ted iti kwarta kada kami, Mare. Numangted da, pagyamanan may. Ngam no saan, awan problema kada kami. Tagbiag kami matlatta nga oray kaskasano. Basta nagagat kang agmula-mula, tapno adda kanam, mayateen, Mare. Sa bagay matkit di ang diferensya lata no adda anak ang makatulong, Mare. Siya ngamin ka awan anak ko. Awan lang arudan anak may tiday di asawak. Nasapak pailaan na balumot. Wan nga rod mayat ko manunangampun ka idi anya. Kumaa, sayang nga rod. Ay, itag may sa akon. Nawan paglakwak iti nateng amulak, awan kwartak. Apay, manot ka sa pulam aya, tapautangan ka, Mare. At damot pa'y kwartak iti wallet ko. Ay alamang nga rod, Mare. Oray sa nga ribo laeng. Bayadak to no maluom tay mulak apin niya, tay lakok to. Welcome to Jenna Almoida Drama. Imbag man tanasapa ka anagawid ita, Judy. Wen, tama ka ba nugmatag trabaho? Awan pay laang ni Josie. Sigurado nga ang overtime maninday jay manang. Dayjay mo't akabsat na. Overtime nga overtime, parigatin na lat bagbagina. Iso nga ado ti kwartana, tanagagit nga ang overtime. No siya, jakla kayat ti kasjay, parigatek ket ti bagik iti trabahon. Ngam agsakitak mat gapo iti sobra pa nagtrabaho. Di mo ma-enjoy ti kwartam no kasjay. Ngam bilibak kini manang Josie, manang Carol. Uri awan ina na, napigsamot lata. No ita ngam inton agbaybayag, sigurado nga agsakit to dayjay, Judy. Kat, kumusta mo't nga iti parlor mo? Mayat latamat manang. Sika ngay, kumusta mo't jay laundry shop mo? Stressak nga rod itay, tapasaway dagijay at trabahador ko. Apa iya? Naggiginad da nga rod nga aggungunay. Amudang ado ti customer, ngam nakabaybayag ti garawda. Talaga nga ado tagpa-laundry dyan niya. Taag may sa di a laundry shop iti di a lugar. Una, iso aswerte, Judy. Aywan, ingkagdigos, taadda pa pananta. Ha? Sa dino manang? Inta ag-relax. Ag nightlife tamanan? Una, ngam na KKB taadda mo trabaho taadwa. Kanya-kanyang bayad, O sige nga ron manang. Napanandaman ng Carol kan Judy, nanang. Wano, saan da pa asimangpet? Nasapadakit di asim mangpet ngam remwarda. Ni, napanandaman nun ngay. Katkas iti sigod napandamanan nag nightlife. Ay, anyan dagi di adwa. Di dala mo umumang ag night life. Nuwan nga rod anak ko. Siyak ti madandanagan iti kasjay nga aramiden da.
Marabrab yan da sumangsangpet. Sapay nakainom da pay nukwa. Ket natural tainuman ka nga rudji papapananda nanang. Kanayon mimot abagbagaan kinitatang yu ida. Ngam awan dengdeng ganda. Di daki di urnungan ti kwartada. Imbes sa pag nightlife da, urnungan dagit di kuma. Ay, jakman amo kadagijay akakabsat mo. Di da kala tultuladen. Trabaho balay laeng ti ayan mo. Masayangan ak mga miniti oras ko nanang. Kan gundawayak ti kinapigsak pa'y ngagtrabaho. Ngamnay, di mo mat abuswan unay ti bagim anak ko. Agina kamot di kan sapay ag day off. Aginanak mo't ano kasya mapanak makimisa nanang. Wan ngam kalpasan ti pan nakimisam. Ag trabaho ka manen. Maburing ak nga rudmet, mawan araramidek nanang. Rimuar manen, dagita anak tabakan? Wan lakay, mapandamanen ag trabaho. Ini kan nakakadimot ni Josie iti kwartam. Wan, si Kangay. Wen, ini kan nakmat. Naimbagpay day jay nga anak tatasan anaimot. Saan damot kit di an naimot atalo? Tamang mangted damot amin iti kwarta kadata. Isu na laeng tagastador jay duang anak ta. Idinto ta ni Josie na impud iti kwarta. Wen nga rod, iso nga ado ti itid na akwarta kadata, ngamdagi jay kakabsat na. Wan nga rod saan ngamin abarayuboy. Ammo na asalimot-mutan ti kwarta apagbanbanugan na. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ne? Kabarbaro man ang cellphone mo, mana. Wan Judy, tay baro a model da ito eh. Kagat-gatang mula idinapan atawan ti cellphone mo. Nagbiit nga rod amapun no ti sigod a phone ko. Iso amay mayat da ito eh. Taad-ado ti makargana. Kat, ayan ti sigod a cellphone mo nga eh. Ila ako mong kanyak. Ay na, apay aday jay pailat gatangam. Mga lakamutin iti kastoy. Nangina. Mabalin mo ti hulugan. Kan may sa, kabailam abayadan ti kastoy kangina ti cellphone. Saan ka lang amin anairwam agumat gatang iti nangina? Wan nga rod, no siyak, kontento ako ni tikastoy apon ko. Basta wan laki di dadail na. Ay nakakaiso na a single tayo pay laeng. Ipapas mo kit di ti aggatang kadagiti agkakapintas agamit. Tapno mapadasam mo't. Kaanon to pay ma-enjoy mo ti kwartam. Inton di kan makabaal. O, kitaam to'y sapatos ka. Nangina da ito eh. Ngam, napintas. Natibker. Sikat ti brand na. Diyak maiturod ti gumatang iti kasta hangina. Ay na, maiturod mo. Padasam ka di ngamin. Numapadasam ti agusar kadagiti agkakangina agamit. Kay kayat munton. Anya? Iso agumatang kakit di mo ten iti agkakangina agamit. Di mo tultuladin ni manang mo a Josie, apasig awaklas dagiti ususaran na. Pati cellphone na, tay kadaanan mo't a cellphone day jay. Anyat serbiti kwarta no iduldulin mo latan. Usaran kit di Rumwar kayo ka din manang Carol? Wan Josie, makigidan ka rumwar. Wen man, ta sa paag ti mapan ije pwesto. Ado nga minti agsangput alako kita manang. Ay na, di ka pa'y lang amin gumatang itilugan mo, Josie. At damot kwartam. An-anuam ta kwartam ngay, or-orno ngam latan. Jak mo lang mo tagmaneho manang. Kutsurwam naglaka. Kitaan na, manulang aldaw nagsursuro amok adagosan. Ala, sana balit at danlugan mo manang. Makiluglogan aklatakan kan Kirmet ka talaga. Mala, mapantay nga rudan. Ayabamon ni Judy. Mangriko pa kung dito'y pwesto. Tani, naibusin lagi tilakok. Naimbaglaki din ta naibus na dagos tilakok kita anak natang. Makaawid ak mo na masapa ita. Ni mo Judy. Hello Judy! Hello, manang Josie. Ayan mo, ha? Mangriko pa kung dito'y pwesto. Apay ya? Hintay mang restaurant. At ka nung na-discover ni manang Carol anaima sa pangalan. Ay, da kayo latan. Agawid akong Judy. Umay ka kano kuna ni manang Carol. Agkikibi tayo. Jak umay.
Sigurado anang naman ang timabayadan ditan. Agluto akla nga na balay. Sa paminsan lang man, umay kakit din. Ta itik autan tay ton, dananan kan tatang iti kalenda. Jack nga rud umay. O sige ta ni Mang Rikupak pa dito'y pwesto. Bye. Kirmut at talaga day akabsat na. Di mo tultuladan ni Josie Judy. Ta saan mo ma-enjoy ti biyag mo no kas jay ti aramidem. Kanayon na nga rod nga iba kakanyak nga agurno nga kano iti kwartak manang. Kat pangusaram ko maiti urnungam akwarta. Uko pamlatan. Igatang mo iti masapsapol mo Gatangam ti kayat mo agatangan. Mangan ka iti kayat mo panganan. Wen Ay wen, naala ko na di kalman di hulugan a cellphone ko manang. Nasayaat nga ron. Lugan ngay, di ka mangirwar? Ala, mabuti nga. Pagbutngam ko kat adamat income mo. Adamat paghulog mo. Ala, ang mga nudyak mabayadan. Mabayadam. Uray saan ngamin atay nginginaan launay ti alaam Uray tay katamtaman laang. Apay, di na kayatin ng ilugan iti kotse, manang. Saan? Ngam kayat ko nga rod maitulad ka kanyak adikotse matan. Ipakita tayo met kadagiti tattao akabailan tayo ti gumatang itilugan tayo nga uray hulugan laang. Manang? Tano addalugan mo, makapan ka iti sa dinuman akayat mo apapanan. Ay, wala niya. Agawting kami kadagiti barkada. Kitoy, alaki din, mangirwar ka tapno adda service mo. Ibagbagakin ni Josie, ngam di nakit din kayat. Hay masurunak. Nagadon ti urnong na, ngam di na pa'y kisayan apulos. Kirmet at talaga day je akabsat ta. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Manipod at danlugan ni Judy nga anak ta. Kanayon nga awan dito'y balay bakit? Wan nga rod nagbalinbutan asursurando. Tila papapananan. Marabrabyan pa yun asumangsangpag. Dinurugan tumat ni Carol agumatang itilugan na. Ibagbaga na paikit dikin ni Josie ngam saan akayat ni Josie. Naiduma ni Josie kadagiti dua akakabsat na. San anagarbo day diyang anak ta? Naimped iti kwarta. Wan lakay. Ngam sabali ti pagawatan dagijay kakabsat na iti panagimimpod na. Ibagbagada nga imot. Ako ripot. Saan akinaimot ti kasjay? Naimped. Amun akailalaan ti pagbambanugan na. Kitam kat saan agumanatang iti gamit na. Adalakat usaran na mabalinan. Sana kas kadakarol ken Judy nga agsusukat ti cellphone, bado, bag, ken sapatos da. Wan nga rod nagadu ti sapatos da. Idinto ta ni Josie. Duduan sa laang di pagsinsinukatan na sapatos na. Di pa kiti sapatos ano ka, agchinelas no kas di arumwar. Ay, no kasano ti kinagarbo da gijay ito Isumot ti kinasimple ti kabsat daan ni Josie. Nagkapuan nyo tatang, nagkukuyog kayon samot kada Josie. Napan mi kinita di ginatang ni Josie adagana. Anya? Daga? Gimatang iti daga? Wen, napintas ti lokasyon na. Igid ti kalsada. Mayat day jay apagbisnisan lanto. Makita yu kat addamot gayam kwartana. Nagkirmot, ngam gimatang maggayaman iti daga. Kas jay git di ti mayat Amo na ti agimped. Ay nasaan akin na impod ti kasjay tatang, nudi kat kinaimaw. Adda imimot day nga anak yu. Pati bagina, imutan na. Welcome to Jenna Almoida Drama. Kunak man no awan kwartam, nakagatang kamot gayaman iti dagam, Josie. Nairang ta talaga ti urnong ko para iti dayjay manang. No agsao ka, kaslaawan makukwartam. Ngam adda magayam. Lugan ko maati ginatang mo. Saan ang talugan manang? Kunuray ta cellphone mo, nakadadaanan. Old model daytan, di mo pa'y masukatan. Kan pati dagiti badum, nabaybayagan dagita.
So katamutan na. Gumatang ka iti barong. Mabalin kay mga usaran na gito'y manang. Sayang. No kayat mo, igatangan ka, tabayadam to kanya. At daam mo ka paggatangan iti badbado kan sapsapatos. Natibker dagi jay. Ay, isanan manang. Inaktulag wag-wag itibado kon. Kan may sa, di mo amo ti type ko abado. Wow! Nagpipintas matgayam tilaklako na dito abadbado kan sapsapatos, manang. Una, dito iti paggatgatangak iti kagawa. Madapay bags dito Aywan! Ala! Nagpipintas! Nanginginamot, manang. Kat, uray nang ata na pintas mo't. Original dagita. Di mo ka imutan ti bagim. Di mo tultuladan ni Josie, tanakirmot day jay. Apay, kaya't mo nga awagan da ka iti kirma, Jode. Manjak, Kuyugan nakto nung madamdama, tainak gumatang iti camera ken laptop. Ha? Manan? Gumatang ka manan? Una, tadaan ng dagitay sigud agamit kong. Gumatang kamot ano kayat mo? Dagitay napintas dagije a gadget. Uray nangina ta quality mo't. Kanhulugan mo't. Sige, umapalakmat kan ka, manang. Makapaawis ka man. Jude, kayat mo ti actor ijay abroad. Ha? Ay, awan mo't passport ko, manang. Kat mga laka Mamin anumutlat mangala. Sige, kaya't ko, manang. Kasta enjoy yung tibiyag mo. Babaan iti panagpaspasyar mo iti sabali a pagilyan, Jody. Tauray siya, kaya't kumit. Aw-awisan nak ngamin jay gayim ko kat. Anya din ang nagkumanang? Agturo kayo? Wan, di kan awisan, taamukmat laadi mo kayat. Takirmut ka, imut, imimutam tabagim, awan serbi ti kwartam. Awan mo ngamin usam ko iti kakasta manang. Wan taimut ka, kirmut, kuripot. Ay kat, ala, sawan nyo latan ti kahit yung asawan manang. Basta amok iti bagik asa anak nga imot. Naimpedak laang. Parehas na mutla dayta. Talaga kit di nga imut ka. Agum ka iti kwarta. Welcome to Jenna Almoida Drama. Dakas ayat agbalin anaimped nanang. Ala, bye-bye Jacobs at mo anak ko. Palabsam latan ti ibagbagana. Saan abale? Takanayon kumot ida abagbagaan kini Judy. Ay, umanay lapang katkatawaan kun panguy-uyawan da kanyak ti kinaimped ko nanang. Anya nga ron ti mabalin ko kat sa anak mo't abarayo buyakas kadakwada. Ala, di mon panunutin ti ibagbagana ken ka. Tapno saan nga agsakit tinakam mo anak ko. Pasensya am latan ni manang mo. Nagtur sa manandag ije duang anak mo ija abroad, Mare Roma. Nakaitak nga mentipos da iti FB kag. Awan, mare. Dual daw da ijayon. Adon na pagilyan, tinapnapanandaan niya. Naimbag pa dagije nga anak mo, tamadlaw nga adot kwartada. Ay, di tamot nga rudon ti papapanan ti kwartada, mare. Katado sigurot ornong dan Extra money dala siguro Diyos usaranda nga agtutor. Jaklaan mo mare. Jak nga mindamdamagan no adda urnong dawon no awan. Ngamkit de, kanayon ko ida abagbagaan nga agurnong da para iti masakbayan da. Napintas nga min tinegosyo dagiti anak mo anya. Sapay la tag nanayon na kasjay, mare. Ay, makapaapal ka talaga, Mare. Ngamin, napintas tibiyag dagiti anak mo. Ay na, mare, di nakap-apalan. Tinapatag na salunat ka. Tano siya, salunat ti kapatgan kanyak. Tauray adot kwartam, no managsaksakit kamot. Awan serbi na, mare. Iso ati pudno a kinabaknang, ket tinapintas a salunat. Ken kinasaya at itipada a tao. Sa bagay matkit di, Mare. Wen, agpaiso ta ko naman. Bakit
Marigata nakmanan nga agangas. Ne, apay manan nga ikat at damot agas mula kay. Daka mo, maulawak pa yan. Nakapsutak, bakit? Nasakit ti barokong ko. Kahit itaray da kalaangan ije ospital Awan kwarta, bakit? Kasaritak dagiti anak ta. Di da kamat siguro baybayan. Agpatulong ta kadakwada. Joding, ada kwartam dita. Awan nga rod manang. Gimata ngamin iti cellphone, hindi namin sa nakalman. Ay, oray siyak nga rod. Awan na bati ang kwarta. Kani, dakkel ti magastos para iti pan nakapaagas ni tatang. Ay, sika nga Josie. Ada kwartam dita. Ala, di yun pa kadanagan ti magastos. Ta siya kung ti makamo no talaga nga awang kwartayo manang. Alaman nga rod Josie. Naimbagkan ka taado ti urnong mo. Bumawi kaming to numaminsan. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nanang, anya sarsarmingam dito tengad mo. Itay ka pa dito sa hango ti sarming Ay, nasakit nga rod to'y nagtubo abukol dito'y tenged ko. Nasakit matan no agtil muna. Ha? Aday nagtubo dita? Adda, dumakdakkel nga rod. Ison sapay ka ti igur-gur-igur kuno daduma. Iso adya krim-rim mo iti manunga aldaw, tamad iti bagbagi. Ala, kitang pa-check up ka Jak pa'y mat nalako tay laptop ko. Ilaklakok tap no adda usarag. Sapay to kilat kwartak dito Buludon pala Alaman nga rod tani. Mabainak nga umutang kini Josie. Tamangan no adda maibagana. Kababain mo't kankwana. Pasensya kan Diyos May nainayon nakpaya paggasgastusam. Di yu pagproblemaan day tatatang. Siya ti makaamo iti magastos para iti agas yu. Agyaman na kanak ko. Mababain akong kan ka. Basta tumarin yu adag iti resita ti doktor kada kayo tapno daras ti panaging bagyo tatang. Uwan, anak ko. Nanang, maopera ka no ko na ti doktor ko. Masapul ka no maikat ti bukol dito'y tenged ko. Anya, ay katagpa-opera ka no kasapulan anak ko. Ay, no agpa-opera jak makatrabaho iti mabayag. Ta siyempre, tanggadak to ti operasyon ko. Kat talaga akas ta Urayom ti panagimbag mo sa kaagtrabaho manan. Kanawan busbusak nga agpa-opera nanang. Apay, awan urnong mo Ay, awan nanang. Nagastos ko matan tinaglakwak kadagiti daduma akagawaak. Naisaldak pa yan jay lugan ko. Anya, kat kasano nga rudaytan. Sapay awan kwartami. Tani, agag-agas mat ti amayo. Oray mat ni Jody. Awan ka no kwarta na. Tabasit ka no matan ti matmatgadan na ije parlor na. Taadda ka nun kakompetensya na asalon. Kat ni Josie ngay, makisarita kan akan kwa na. Tatulungan na kapailaang. Mabainak nanang. Da kayon ati makisarita kan kwa na. Nalpasan ti operasyon mo manang. Kumustan nga tiriknam? Nasakit ti sugat ko ating. Agyaman ako unay kan ka Sikan tinang ibaklay iti amin nagastos iti ospital. Kat asino kumapit agtitinulong no saan ada tayo? May sa tayo nga rod a pamilya. Nagsaya at kaakabsat. Naimbaglakit din ta saan kaakas kada kami kini Jody Abarayuboy. No timulad ka kada kami. Awan ko man ti pangalaak iti gastusak. Amok ngamin asalimot-mutan ti pagbambanugak, manang. Sorry no imbagbagak idi akirmat. Kas kada imot ka ading ko. Pagbababawiyak day jay. Ala, lipatan mo day tamanang. Agpaimbag kakit di, tapno pumigsakan.
Mababay naklaw na iti kabsat ko tanaayat lat tamang tultulong kada kami nga uray kas jay ti imbagbagami idikan kwa na. Imbagbagak ako ripot, ngam isumet gayam ti makatulong kada kami iti tiyempo a magipit kami. Apaman na nagimbagak, nagtrabaho akmanan kat manipod idin, sinalimot mutakon na naimbag ti matmatgadak, tadyak kaya tendagbalin a barayuboy. Tanarigat ti mang namnamalatan iti tulong ti sabali a tao, no daytay maawanan. Alakastan, gayam mo, Carol. Alaga gayam, di tanti nagpatinggan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless, iti tunggal maysa.